Kei te whai waiwai, te pētihana, e karanga ana kia tika te whakahua i ngā ingoa me ngā kupu Māori i roto i te pūnaha pahi o tautahi. Ko te whai a te pētihana nei kia mahitahi a tai ao Waitaha, te kaunihera o tautahi me Metro Info ki te whakatikatika i te whakahuatanga o te reo Māori o tira o ngā ingoa wāhi Māori i ngā pānuitanga aunoa ka puta i te pūnaha pahi o te rohe. Hei tā te hunga e kōkiri ana i te pētihana nei, ka nui tēnei me mutu te kōhuru i te reo Māori me ona ingoa wāhi. Hei tā rātou e 5 tau tēnei he e haere ana a kua hoha. Ongo ai au i ngā he o ngā kupu Māori, ara ko Rangiora, he mamai mō Oku Tauranga. Nā reira, i imero ki a Metro Info, e hoatu rātou i te imero ki a Iken. I whaka hoki mai a Iken ai, ko marama rātou i te he oi he ua ki te whakatika. He oi ki hoki nei whakaro, ko te reo Māori he taonga tuku iho, nā reira, me whakamana tātou katoa i te reo. E aki te tiriti o Waitangi, ka mau nā rangatira, he o rātou taonga, hei tauira te reo Māori, nā reira mea te aki tātou i aua. Neke atu i te 1,500 tāngata kua waitohu i te pētihana i tēnei wā, hei tā Van Hoof, me whakatika i ngā hapa o te reo i Ngaia tonu nei.